Dostlar, улантабыз 25 февраль каналга катталабыз. Мал базар Каракол. Канчадан болду ат, башынан баштап эле? 12 миң. Майданга башкасы. Ошо канча болду ат баасы? 15тен алдыңыз. 15тен турду дейт. Канча экен сиздики? 6. Ылдыйраак, бираз бияктын баалары арзаныраак экен, 6 экен. Мериностор канчадан экен яжа? 11ден экен, 11ден экен. 3 жолу сурап чыкмаса, эсилеп эле калчу. Азыр мага таныштап кеткен. Азыр. Алынды жасады да. Канчадан? 23. Ургачылары? Малдын көбөйүшүн. 23тен ургачылар экен достор. 20дан берет. Жакшыраак сүйлөшсөңөр. Алексо, кандайсыз? Жакшы, канча турду? Жакшы. Эркекпи? Ургачы. Каракол лайф. 30га дейт, ургач экен достор. Канча экен жашап? 47 жыл. Ургач эркек. Ургач. 47ден, мына жындар достор. 47ден. Жакшы. Ургач эркекпи? Канча сурап атасыздар? 32. Канча бир 7-8 ай барбы? 6 ай. 6 ай. 6 ай достор. Ага, ситер кийгизилгени бар экен. Канча экен бул, 30. Ургач, Эркек. Эркек. Достор, суукта ситер кийгизип коюштур. Буларды да көрөлү. Плюс-минус азыр. Ургач эркек. 35 тетиги 22. Алам десеңер достор. 35, 22. Достор, мал аябай эле көп, киши да эле көп экен. Азыр буй жакты бир сыйра тартып берейин. Пробка болуп калды. Мындай эле өтөлү. Кайсы канал? Караколбай. Көрө. Бул чыгады. Качкарасы. Кайсылар канча болот? Бул канча болот? 48. Ургач, Жок, эркек, 48 булч. Силердики эмеспи? 48 экен, эркек достор. Силердики канча болот, 40. Эркек, Мужик. 30. 30га тартпайт экен экинчиси. Атканы бири өрүштө көрдүк, 20дан кандай чек жегендерин айтып атышат. Уйларды. Канча экен байке? 50. 50 достор, 50 экен. Силердики канча экен, шеп? 75 болду. Канчанчы туту бул? Экинчи туту экен. Экинчи туту 75 экен. Силердики канча болот, 70 болду. Канчанчы туту? Боозбу? Bir ay Bir. 80ге. Бул канча болот бул? 90 сурап атабыз. 90 экен достор. Өтпөй калса. 80. Силердики канча болот, 65 болду. Канчанчы туту бул? 3-чү тутка 65 экен достор. 65ке. Музоосу менен канча экен, Бул канчанчы музоосу? Жакшы экен достор, чоң. 100 музоосу менен дейт. Музоосу менен. Канчадан экен, 85 болду. 85 экен достор, бооз.
Oo, takıldı. Şu at жаққа келсем ана осындай кипиш башталады да дайым элечи. Дайым эле. Канча экен я баасы? 57. 57 экен достор. Негизи ат жаққа келгендер опасный да ушундай башталат да сразу. Силердики канчадан болду ат баалар я? 76'dan. 76'dan deydi dostlar. Жақшы байлангандар. Hatta apasını yoldadı dostlar bunda öyle. O çoğun uydu. O çoğun uydun bası kaçak kan ya? Yok. Bası çoğun uydun bası. 85 tane düşük burası. 85 kede açıp düşüp başlattı. Sizlerdeki o kaçak kan? 75 75'e. Burada çoğun uygun boz okşaydı dostlar. 75 keken. Kaçak kan ya? 28. Urgaç erkek. Urgaç. 28'ge dostlar urgaçı. O çoğun uygunlar kaçak kan ya? Ötük etti. Muzosu men kaçak kan ya? 95. Kaçançı muzosu? 3. muzosu. Жақсы екен достар ма. Өңді уяқан мұзаусы менен. Ойлар көп, кісілер көп. Қанша екен яшап? 80 екен. 80'ge dostlar. Mal satkanlar көп, çöte alarmanlar. Biraz slaviyrakta hesaplı da. Muzosu men kança ekan ya? Sanoy 69 doğdu. Topal birinci tuğut. Birinci tuğut 69'ga ekan. Sanoy. Sizlerdiki kança ekan yaşap? 75. 75 ekan dostlar. 75. Manda udobsuzda qilib tur o'zini yaxshi. Qancha ekan yaşap? 85. Sizlerdiki qanchadan bo'ldi? 90. Bunlar çoğuraklar ekan. Parodasi mumkin dostlar. 90'dan. Жалпысынан ушундай экен достар. Уйлар жылқы жапты да көрдүңөр да тебини үркүткөнүнөн коп кире албай койдум. Азыр айланын аркы бетине чыгып көрөм. Канчадан сурап атасыздар ага? 62'den sıradan. 62'den да? Жакшы экен достор, байланган. 62'den. Чоң. Канча экен могу кара чоң? 95. Бул да жакшы экен достор, чоң. Жакшы мал сразу эле көрүнөт да, жакшы чоң малдар. Бияктын ээлери дайыма жанында турбайт. Бирок баары жакшы экен. Баалар серттүү я. Баары окмуш эркек торбоктор жакшы экен. Так, мынактан кандай өтөбүз? Кандайынан өтөбүз? Канча болот я баалары? 50. Dostlar, bağlar ötkendegi эле экен, орто bağlar 50-45. Kançadan kan ya bağları? 40'dan. Erkek mi kaçarlar? 40'dan. Azıl duyrakta. Çoğun bukalar or beken bir görölçü. Kança kan ya? 60'dan. 60'dan getiptir. Kança kan ya? 60. Burada 60 ekan dostlar. Buyoqda da mana. Sindi mallar to'ltirar ekan bu yerda. Qanchadan kan ya bog'lari senki? Aka bu
65. Bularçı? Bunlar 58. Dostlar 65 58 orta 60'ga расчеттесеңер болот экен да. Плюс минус. Koylar tartıldı. Muzollar tartıldı, torpaqlar tartıldı dostlar. Жалпыңар каналга кошулгула. Бүгүн да кар жаап, мал базар өтө баткак эмес экен, жакшы. Каналга катталып, видео менен бөлүшүп туруңуздар достор. Жалпыңарга рахмат.